Selam i pozdrav, dobrodošli u moj novi video. Hvala vam što ste ponovo tu na mom kanalu. Ukoliko niste se pretplatili, pretplate se besplatno je, znači ja kažem zapratite me, ostavite mi like kao znak podrške, komentar, da li ste vi pravili evo što ja pravim na primjer ili kako vam se sviđaju moji videi, eto tako nešto. Ma dovoljno je da ostavite jedno srce u komentar, meni je to zaista i previše što se kaže. Evo kao što vidite ovdje imam znači ove mafine, kupila sam gotove, neki dan smo baš bili u Podmjeru u Kauflandu i vidim da su u pola cijene sniženi, hajde reko da probam. Znači nisam nikad kupovala ove gotove mafine, nisam to pravila sam onako domaće, ali imala sam želju evo da probam od limuna. Pošto mnogo volim limun, limunove kolačiće, kolače, sve stvarno volim. Tako da može se izraditi 12 komada. A probala sam ovo praviti samo 3 leće od Dr. Edgara i bile su mi odlične. Tako da eto nadam se da će i ovo biti super. Pa da krenemo evo skupa korak po korak. Ja sam ovdje pošla da otvorim kutiju i onda sam skontala, rekao ajde da snimim uvod. Ne bi sad eto bilo, nismo sve skupa od početka. Evo ovdje 12 dobijete ovih formica kalupčića za mafine. Mada ja imam ove svoje i baš su zanimljivi u raznim dezenima, ali su možda nešto malo i tanji, pogledajte kako su lijepi. Ali nema veze, evo to ćemo ostaviti za domaće mafine, a koristit ćemo ove kupovne, ove što su došli mislim tu. Idemo sad dalje. Nalazi se ovdje i 2 vrećice. Ovdje je glazura, nju ćemo na kraju da izradimo. I ovdje je znači ta smjesa, unutra je sve i brašno i prašak za pecivo i vanilin šećer. Samo nam treba jaje, malo mlijeka i malo ulja. Eto, sad ćemo to znači da donesemo. Sve ćemo po mjeri da radimo kako bi nam ispali što originalniji. Ja sam pripremila mikser. Ovdje ćemo ovo da istresemo smjesu. Fino miriše. Nekako mi miriše na limun baš. Sad ovdje dodajemo jedno jaje. Također dodajemo i 125 ml ulja i 125 ml mlijeka. Evo znači 125 ml mlijeka i 125 ml ulja. I ovo ćemo sad 1-2 minuta da miješamo mikserom da se sve sjedini. Ja uzmem uvijek ovako malo strane ovi očistim da se sjedini smjesa. I sad ćemo da punimo kalupe. Ovdje ćemo sad da poredamo znači 12 ovih formi za naše mafine koje smo dobili u pakovanju. Znači ovo je super stvarno, sve dobijete unutra i znate da će ispast kako treba. Bili su i čokoladni, ali ja kad sam vidjela limun, to je to, nisam se omišljala više. Eto ga. Sad znači otprilike uzimamo 2 supene kašike u jednu ovu formicu. Malo je gusto. Ajde i što isprljam očistit ću. Jer ovo će da nadođe, tako da otprilike evo pola kalupa ovog. Malo još ću dodat ovdje. Eto ga.
Eto ga, tačno 12 je izašlo. Znači pečemo otprilike 20 minuta na 180 stepeni. Eto ga. Dok se naši mafini peku, ovdje imamo glazuru da pripremimo. Idem donijeti jednu zdjelicu. Sad ćemo ovdje tu glazuru da sipamo. Izgleda kao šećer u prahu, ali vjerovatno da je okus limuna. Znači ovdje ide 3 supene kašike vrele vode. 1, 2, tri. Pa ćemo ovako lagano da izmiješamo. Znači glazura je potrebno da bude nešto malo u čvršćem stanju, da ne bude baš puno žitka. Znači kad se naši mafini ispeku, mi ćemo da prelijemo ovom glazurom. Eto, to bi bilo to. Evo, mafini su gotovi, pogledajte mašala kako su nadošli, mekani su, ali ćemo ih pustiti da se ohlade. Znači, ja ću sad da ih ovdje poredam lijepo. Evo ih, pogledajte kako su lijepi. I kad se ohlade, premazat ćemo ih glazurom. Nisam smjela glazuru da napravim rjeđu, jer bi se salilo vjerovatno sve. Tako da evo, nećemo puno ni tubati. Nek bude ovako umjereno, što se kaže, jer je ovo baš slatko. Ali istovremeno daje i ukus limuna. Tako da ipak moramo nanijeti da bi bio potpun ukus ovih mafina. Edin je izrazio želju da želi 2 mafina sa nutelom. Evo, ispunit ćemo mu želju. Dva sa nutelom. Evo, stavit ćemo ih ovdje da bude malo interesantnije. Eto ga, dragi moji, to bi bilo to. I nisam se pokajala što sam kupila gotovu smjesu. Tako da, eto ga, ako vam se svidio ovaj video moj, ostavite mi jedan like, komentar, u znak podrške, kao što sam rekla i na početku. I hvala vam mnogo ukoliko ste ostali do kraja ovog videa, to mi mnogo znači. I eto ga, vidimo se ako Bog da u idućem videu. Pusa, pusa, čao, čao!